Kwa 24 Gashyantare 2026 hashize imyaka 4 Uburusiya butangije igitero simusiga kuri Ukraine. Intambara yatangiye kwa 24 Gashyantare 2022 ubwo Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangazaga ko agiye gukora operation ya gisirikare idasanzwe agamije kwambura Ukraine intwaro no gukuraho icyo yise abayobozi b'abanazi. Ku rundi ruhande, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yahise ahamagarira abaturage kwirwanaho no kurinda ubusugire bw'igihugu. Nyuma y'imyaka 4 biragaragara ko iyi ntambara yahinduye byinshi: politike mpuzamahanga, ubukungu bw'isi, imibanire y'ibihugu ndetse n'imibereho y'abaturage ku mpande zombi. Ariko kandi ikibazo nyamukuru kiracyahari: ese haruzatsinda iyi ntambara? Ese amahoro ari hafi? Mu ntangiro Uburusiya bwatekereza ko ubushobora gufata Kiev mu minsi mike. Hari abasesenguzi bavuga ko byashoboka ko ubutegetsi bwa Zelensky busenyuka vuba, ariko ibyo ntibyabaye. Ukraine yihagazeho, ingabo zayo zifashijwe n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubumwe bw'Uburayi. Zelensky avuga ko Putin yananiwe kugera ku ntego ze. Nibyo koko mu buryo bumwe, yego, Uburusiya ntibwashoboye gufata igihugu cyose cyangwa gukuraho ubutegetsi bwa Kiev, ariko kandi mu bundi buryo Uburusiya bugenzura igice kinini cy'iburasirazuba n'amajyepfo ya Ukraine, harimo Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhia. Ibi byerekana ko intambara itarangiye kandi ko hari ibice Ukraine itarabasha kwisubiza. Bityo nta ntsinzi yuzuye ku ruhande rumwe, ahubwo ni intambara yahindutse igihe kirekire, aho buri ruhande rugerageza kunaniza urundi. Raporo zitandukanye zigaragaza ko abasirikare b'Uburusiya bapfuye, abakomereka cyangwa babura irengero bagera hafi kuri 1,200,000 muri bo. Abagera ku 325 barapfuye. Ku ruhande rwa Ukraine imibare iri hagati y'500 n'600. Harimo abapfuye barenga 100,000. Iyo mibare igaragaza ko iyi ari imwe mu ntambara zateje igihombo kinini kuva intambara ya kabiri y'isi yose. Ariko si abasirikare gusa, n'abasivile barapfuye, barakomereka, abandi barahunga. Imiryango myinshi yarasenyutse, abana benshi bakuriye mu buhungiro, hari ababyeyi batakaje abana n'abana batakaje ababyeyi. Ibi bizagira ingaruka z'igihe kirekire ku miryango ya Ukraine n'Uburusiya. Iyi ntambara ntiyagize ingaruka kuri Ukraine n'Uburusiya gusa, yagize ingaruka ku isi yose. Uburusiya bwafatiwe ibihano bikomeye by'ubukungu, amabanki yarafunzwe ku rwego mpuzamahanga, umutungo w'abakire bamwe warafatiriwe, ndetse n'ibicuruzwa bimwe by'Uburusiya birahezwa ku masoko mpuzamahanga. Ku rundi ruhande rwa Ukraine ibikorwa remezo byarangiritse ku rwego rukomeye. Banki y'isi ivuga ko bizatwara miliyari 588 z'amadolari mu myaka 10 iri imbere kugira ngo igihugu cyongere kubakwa. Amazu, imihanda, amashanyarazi, ibitaro n'amashuri byarasenyutse. Ku rwego rw'isi ibiciro by'ingufu byarazamutse cyane muri 2022 na 2023. Ibihugu byinshi by'Iburayi byari bishingiye kuri gaze y'Uburusiya, byabaye ngombwa ko bishaka handi biyikura. Ibi byahinduye imiterere y'isoko ry'ingufu ku isi. Intambara yatumye isi yongera kwibona mu matsinda abiri: uburengerazuba bushyigikiye Ukraine n'ibihugu bimwe byerekeye ku Burusiya cyangwa bikomeza kuba hagati. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubumwe bw'Uburayi byahaye Ukraine intwaro, amafaranga n'amahugurwa. Ibi byatumye Uburusiya bubona ko burwana n'isi yose y'uburengerazuba, atari Ukraine gusa. Ku rundi ruhande ibihugu bimwe nka China byagerageje kuguma hagati, bikomeza umubano n'Uburusiya ariko bidashaka kwinjira mu ntambara mu buryo butaziguye. Ibi byose byahinduye imiterere ya geopolitique ku isi. Nubwo itangazamakuru rya leta mu Burusiya rikomeza kuvuga ko igihugu kiri gutsinda, hari ibimenyetso byerekana umunaniro mu baturage. Ubukungu bwagiye buhura n'ibibazo, nubwo Uburusiya bwagerageje gushaka amasoko mashya muri Aziya no muri Afurika. Amategeko akomeye kubanenga intambara yatumye benshi batinya kuvuga ibitekerezo byabo. Hari abahunze igihugu batinya guhamagarwa mu gisirikare. Ariko kandi
hari igice cy'abaturage bashyigikiye ubuyobozi bwa Putin babona ko Uburusiya burwanira umutekano wabwo n'icyubahiro cyabwo ku rwego mpuzamahanga. Muri Ukraine abaturage bamaze imyaka 4 mu buzima bw'intambara, ibitero bya drones ninjoro, sirene ziburira ibisasu, ibura ry'amashanyarazi mu bihe bimwe. Ariko kandi hari kwihangana gukomeye, abaturage benshi bakomeje gushyigikira igisirikare cyabo. Zelensky aracyafatwa nk'ikimenyetso cy'ubumwe bw'igihugu nubwo hari abatangiye kunenga imiyoborere n'ibibazo bya ruswa. Ikibazo gikomeye nuko uko intambara imara igihe kirekire niko inkunga mpuzamahanga ishobora kugabanuka, cyane cyane n'ibihugu bitera inkunga bihindura politike zabyo. Mu myaka inishize habayeho ibiganiro byinshi ariko nta masezerano arambye araboneka. Impamvu nyamukuru nuko impande zombi zifite ibyo zisaba bidahuye. Ukraine isaba ko Uburusiya buva ku butaka bwose bwafashe, Uburusiya bwo bugasaba ko Ukraine yemera ko hari ibice byamaze kwigarurirwa. Iyo mpaka ku butaka niyo mbogamizi ikomeye, kandi uko amaso akomeza kumeneka niko bigora impande zombi kwemera gutanga ibyo zasabaga mu ntangiriro. Amahoro ashobora kuza mu buryo butandukanye. Intsinzi ya gisirikare bigaragara ko igoye. Amasezerano y'amahoro ashingiye ku kugabana ubutaka nabyo biragoye kubera ko abaturage ba Ukraine batabyemera byoroshye. Nyuma y'imyaka 4 intambara y'Uburusiya na Ukraine yateje igihombo gikomeye cy'abantu, yangije ubukungu bw'ibihugu byombi, yahinduye politike mpuzamahanga, yagize ingaruka ku isi yose. Nta ruhande ruratsinda burundu, nta n'uruhande rwari rwatsindwa burundu, ahubwo ni intambara y'igihe kirekire. Yerekana uburyo amakimbirane y'akarere ashobora guhinduka ikibazo cy'isi yose. Ikibazo gisigaye ni iki? Ese impande zombi zizahitamo gukomeza kurwana imyaka myinshi cyangwa zizagera aho zibone ko amahoro nubwo yaba atuzuye aruta intambara idashira? Icyo gihe nicyo kizajyana uko amateka azandika iyi ntambara ntiyahinduye isi cyangwa ntiyahagurukije isi iki gisomo rishya ku mahoro n'umutekano. Reka mashimire mwebwe mwakomeze gukurikira ibiganiro byacu. Iyi ni Pacific Update News. Nibajye gukora subscribe ndetse na share nibugeze kuri channel bwa mbere kugira ngo ujye ubasha kumenya amakuru ari kuvugwa hirya no hino ku isi n'ibyegeranyo bigiye bitandukanye. Imana ibarinde naho butaha. Ciao bye.